gatandukanye n'utundi tuzi. Uhembwa nande buriya warambagije gute umuntu mwabanye wamuhisemo gute? Hari umugore nabonye avangwe se ngo umugore wawe ngo baravuze ngo azasiga inzara ngo kuzo utubwira ngo umugore wawe ngo yarasize inzara. Tihinduka igihe kureba ko tutaguhamagara. Twe n'ibihumbi hafi hari cyane. code numvishije ngo azomusanga mu kanisake. Nari ngiye kuyiplayinga hano ndayifite hano. Nari ngiye kubigo. A world of stories. Muraho neza nshuti bakunzi ba Afrimedia Live aho muherereye hose ku isi. Turabaramukije tubifurije amahoro n'imigisha biva ku Mana. Aho uherereye hose ku isi ndabizi neza kudukunda kandi udukurikira. Abari hano muri Kenya aho duherereye, mu Rwanda, mu Burundi, mu Bugande, East Africa, igihugu cyose waburimo, hari abatwandikiye bari muri Sudan y'Epfo, namwe turabaramukije. Ni muri East Africa, nituvuga East Africa uzumva nimba tutavuza aho uri ariko tukaba turahavuze umve ko tukuramukije. Ntimukadutera amabuye ko tutageza aho muri kubera ko rimwe na rimwe ntimwa mwatubwiye aho muherereye. Ariko abantu baherereye aho hantu narimvuze, abari muri Kongo, abari ruguru mu dukurikira muri iwacu ruguru mu Minembwe, mu Rurambo, muco hagati, turabaramukije cyane kandi tubifurije amahoro. Abari muri Nord, muri za Goma n'ahandi ya hirya inyuma, mwese turabaramukije. Twambutse hirya y'amazi, hakurya y'amazi magari, mwese mu bihugu byo hakurya mudukurikira muri benshi muza mukomanta, mwese hamwe turabaramukije kandi mwumve ko tubakunda. Muze mukomanta mutubwire hano hasi. Bade mvuze gukomanta, nibutse umuntu watwandikiye aratubwira ngo ese ni gute baza bakomanta. Hari umuntu wese kubwira ntabwo musetsa ariko nuko hari abantu mugerageza mushaka gutera comment noneho bikabananira. Manuka munsi kuri telefone yawe hari ahantu ubona izina Afrimedia, nimba warakoze subscribe bahita babikwereka ko wakoze subscribe. Umanutse nko hepfo yaho bukeye hari ahantu ubona handitse ngo comment, wandike comment utange igitekerezo cyawe, kandi warakoze watubajije ubwo hari nabandi nyine byahise bitwereka ko hari nabandi bataza bamenye uko bigenda. Hagati aho rero dufite umugabo hano mukunda muri benshi w'ikirangirire. Ni umugabo w'ikirangirire, ni umugabo mwakunze mwivuga butumwa hirya no hino kweri iyi media turiho nyine Imana yarayizanye ibasha kugenda nuri hirya nubwo atageze muri Amerika. We uri muri Amerika ukabura mukunda kandi uramuzi ibyagabura bikakugeraho. Nta wundi ni Evangeliste Rwiyereka. Turakwakiriye mukozi w'Imana. Murakoze cyane, Imana ibaheze umugisha. Mugize neza kutwakira, nako turabyishimiye. Urakaza neza muri Afrimedia. Murakoze cyane. Yego. Kuri Mike muri kumwe na Director Gabi. Ninjugiye kuba tuganira n'uyu mugabo, tuze gukanda back bundi tuze kubana nawe mu kiganiro. Mukozi w'Imana umeze uti? Ndaho ndashima Imana. Kitengera naya. Kitengera na amahoro kabisa. Kazuba karimo karava. Mugoroba hakaba kabeho. Nta kibazo hameze neza. Asante sana. Ku muntu utazi Evangeliste Rwiyereka, arakubonye hano umuntu wese wicaye hariya aribaza ngo utari mwivuga butumwa, utari kubwiriza, ubuhugiye muki? Ku muntu utanzi hejuru y'ibindi bitari ivuga butumwa, nta bindi mba mpugiyemo. Nta bindi usibye ese ni ryari ntabandi mwivuga butumwa. Ndahabuze. Iyo ntari mwivuga butumwa mba ndi mu wanje. Cyangwa se nkaja gusura abantu bavandimwe, shuti, cyangwa kigira ku musozi nuko. Ariko niyo ntari mwivuga butumwa kure mba ndi mu rya hano rya hagufi. Uzureba Kabumbu. Akabumbu ndakareba ariko si ikintu cyo tuma nyine ndara nicaye ngo Akabumbu. Ko abandi tuzi ko abagabo benshi barara bicaye iyo Manchester na Arsenal niyo yawukunda tutavuze za Kini. Aya tibzo ndazi inshinga cyane. Ntabwo satani zo gusanga ahantu wagiye kureba Kabumbu. Oya wawe na sambiri ntiyo. Ahubwo wenda ndi mu wanje. Ariko handi hantu kubera Akabumbu tibzo kunda.
mu buzima bwawe busanzwe wenda dusubire nk'inyuma gato ukiri nk'umwana wakundaga gukora iki cyane akabumbu naragakinya naragakinya apana bukeya nari nagakunda cyane ariko nyine za kubivamo ninjira muri ibi bya Yesu iyo bigiyemo biza bisa n'ibirushije nk'ibindi ngufu pita mbiburira umwanya nyine ariko akabumbu nari ngakunda cyane hari indi mikino iri interesting cyangwa se indi mentality wagira gukiri nk'umwana ko turebera nko mwivuga butumwa utanga ukunda kuba uri gucaha ugira gutukiri nk'umwana wari umeze gute buriya gucaha hariya mwivuga butumwa abantu banzi hano mu buzima busanzwe ntabwo ariko mba meze mu hariya nanjye ari igihe nireba nkabona uko byari bimeze nkabona nyine biratandukanye ariko ndi umuntu mwiza mu buzima busanzwe usabana n'abantu cyane ukunze kuba n'ahantu hari burage nyinshi cyane kiri nk'umwana wakubitanaga nk'imitwe none cyane urwana oya nta nubwo mu bwana bwanje nigeze ngwana bwana bwanje nta n'amakosa nigeze nkora nari nkunda nyine umupira nibona kinya ariko nta bindi ahangaha turi muri Kenya turi kuganira n'uyu mugabo kugira ngo tubashe gusobanukirwa byinshi n'ubundi tugenda twibaza twinjira mu kiganiro cyacu niki kigutera n'ubuhe bushizi bw'amanga bugutera kuvuga ushize amanga cyane kuriya ucaha abantu ugira gute ivuga butumwa ryawe riba riri bold ririmwo gukemeya cyane bigenda gute byaje gute sinavuga ngo ni ikintu runaka ni Imana yonyine izidushoboza soma Bibiliya nk'uko abandi bayisoma mbwiriza nk'uko abandi babwiriza ariko kumva nyine abantu barambwira ngo hari witandukanira ngo babona bimeze gutya kandi abantu bahamagawe gutandukanya hari abantu bigisha bitonze kandi ijambo rikumvikana neza hakaba nanje uri mu rugero rwanje natwe nkunze kwigisha nihuta mvugana cyane hari n'abandi bantu usanga avuga buhoro yitonze ariko yigisha mbese niko nisanze mu muhamagaro ariko bimeze nta bundi bushizi bw'amanga burutu bw'abandi igitabo ngira nico bagira usibye mwuka wera gusuzuba inshoboza ariko nta kindi ndusha abandi ni mwuka wera uzunshoboza kimwe nuko nawe azamushoboza akabikora yitonze niko bimeze wahamagawe gute ihamagagwa ryanje ntabwo nigeze nkora ubundi burara mu bwana bwanje no mu bundi buzima bwanje nakuriye mu bakristo mvukira mu bakristo menya Imana ariko kumenya agakiza kanje neza nyine ko mzijiyemo 2009 2008 guhera 2007 ubwo twatangiye gusenga twari tukiri bato ariko tutabyinjiramo 2010 na 11 ibyo kubwiriza byo byaje 2017 naho ubundi gusa mbereho nari umutaranyo nyine usanzwe ariko kijishwe ariko kubwiriza byaje 2000 mbese naho no kwemera ko byafatitse nyine ndumvuga butumwa ufatika ni 2017 naho mbere nyine narigishaga ariko ntarasobanukirwa byinshi ariko 2017 nibwo natangiye kuvuga ubutumwa nibwo wasengewe gusengerwa kuvuga butumwa yego 2018 kugira ngo bize rero utangire wumve ko ari ngombwa ko bigomba kugenda gutyo cyangwa se byaje gute wabibwiwe mu buhe buryo Imana yaguhamagaye mbese bikubwira ngo hagurukuje nk'ivuga butumwa yabimbwiye kuva kera imbwira kuko umurimo wanje ari ubutumwa kavuga ubutumwa nkunze kubivuga henshi iyo ndi kubwiriza twageze tuje gusenga Imana nasengeye cyane ku musozi bita Kanyarira mu gihugu cy'u Rwanda nageze nkunda kuhaje Imana ikahambwirira amakuru nza kuzi no muri Kenya nje ku musozi w'Imasayini niho Imana yageze imbwira kaja mu tundi tuzi Imana ikambwira ati ibintu bizashoboka akazi kawe ni ubutumwa nivuga butumwa ngakora ibintu byose bikanga kaja mu tuzi bikananirana kaja he bikananirana ikambwira kuko umuhamagaro wawe ari ukuvuga iki ubutumwa bita mpaguruka rero
ndamasha ndabisengera bitantangira mzinjiramo ja mu butumwa. Uriya mbere y'ubutumwa wakoraga iki? Kutuzi wakoze nka dutatu wenda bikanga ukabona ko binaniranye. Naracuruje ngunda kubivuga kuri YouTube. Nakoze ubuzamu. Nakoze ubuzamu bw'amanywa nkora n'ubw'ijoro. Ukirirwamo ukanararamo. Oya nakoze igihe kimwe nkora gusa amanywa. Tongera nkora ikindi gihe nkora ijoro. Birananirana bakanyambura. Wambaye bya biponjo. Na bijya ngofero yaho. Nacunza ahantu ku kigo c'abana b'imfubyi. Kibiri ya higi wacu Nairobi Kitengera. Kora n'ahandi kuri gate ku kipangu nyine kingurira amamodoka. Bose baranyambuye. Tawampaye ikintu. Ndakareka. Narogosha. Buri uzi kogosha cyane kwama nkogosha ubunyine. Yawe. Gusa nyine iminsi iciyemo ntabikora ariko nzi kogosha ndetse n'amaboko yombi nkogosha n'imoso n'uburyo byose. Nari mbanguse ku mashini. Nuko biranga nabyo biranga kinyozi yo nakoragamo bamaruha barayifunga. Iragenda. Ijanwa n'ubwo nyine. Nayo niba yaragendeye mu mubabaro wivuga ubutumwa ryanje. Iragenda. Aho naracuruje. Nacuruje imyenda. Ino amakoti. Hari undi muhungu twakundaga gukorana namiriza sombiri so bakama neza bakampushuka. Hano bazavuga ngo sombiri so ukikabaye ngo 300. Nageza nkoresha ijambo rivuga ngo kinunu utabarikiwe. Bibakanga. Senti mushaka n'umugisha nono. Utwo nutuzi nakoze kabisa. Dusa nyine n'utunaniranye. Nibitenge ni twinshi. Bakanga kubarikiwe. Kama bagurira bene wabo. Kandi mfite imyenda isa ni yabo imeze kimwe ndetse nanagabanyije. Tibarohe babuzumva. Tibisibyanje. Wari warubatse ico gihe cyangwa wari ukiri umusiribateri? Ico gihe nayo narubatse. Wari ufite urugo. Buriya wubatse ryari? Nubatse 2017 nibwo nakoze ubukwe. Mu kwezi kwa kabiri ku itariki zine. 2017. Wangu ufite nk'imyaka hafi 8 iri kwegeramo. Kiriruka imyaka. Tuyifata n'igende. Buriya warambagije gute umuntu mwabanye wamuhisemo gute? Wagendeye kuki? Hari icyo Imana yabikubwiyeho? Ntabwo nari nzi gutereta. Nagiye ku musozi nsa gusenga ndabibwira Imana umpeze umugore. Kuko mu buzima bwanje sinari nzi ibintu byo gutereta. Nageza mvugisha umukobwa wawe wandika amandiko. Umukobwa wawe utanga haleluya nibo twagize tuganira. Ariko ngo nama nicara guke ngo n'umukobwa ngo tuganire. Ketse mu ishuri tukicara. Takoganogira niho babadushize. Warabatinyaga se? Ninkaho nabatinyaga. N'ubu ndabatinya. Kwa ngo byarashize se. Aho hari umukobwa hari umugore ndabatinya. Nuko ariko nja gusenga Imana iduheza umurongo. Umugore ndamutereta ndamubona ndamubwira yewe Imana yakuntumye. Yamukubwiye gute? Ni birebire. Oya tubwire. Tubwire. Ni birebire urumva twari ku musozi twadusenga. Ndaryama ndarota. Mare kurota nyine. Cyo gihe nari mfite nk'abakobwa bagera muri 4 bandangiye. Ni 4. Ndarota. Mare kurota. Nawe arimo muri 4. Warimo. Ndarota ngo amare ndamubona ndi Masayini. Ko buce. Araje gutya. Ifoto. Amanyibona kwiza gutya. Yarambwira ngo urani umugore wawe. Ni wewe. Nuri ati uri uzamugenda mubwira ngo uri umugabo we. Ntabindi. Takuja kumubwira kuko ibindi byose nari mbishoboye. Nuko ngo amare
uwo munsi nza nibukana nari umuvugabutumwa mu kabiri k'abayumbe Kayore kakibera muri Tabernacle yo hirya ndamusohoraga nama mubwira ibintu bikomeye ndamubwira ati nije umugabo wawe Imana yakontuye nije umugabo wawe banza kwigenda ati ndi umugabo abandi uzoja bazopfa bashire nije mugabo nije wawe nanje nta wundi nujana none ga unyemere kuko nzanibuka twabonanye kuwa kabiri ubuce kuwa gatatu turahura ngo buce ku wundi wa mbere tubonana tugiye gusohora Save the Date. Oya mwabonanye twabonanye mu kwa mbere niba nzanibuka amatariki duko titwagira nama mubwira njewe simfite amagambo yo kugutereta ngo ukwezi gushira amezi 2-3 keneye gukora ubuko. Bese mwamaze ukwezi kumwe muziranye mukora ubukwe duhita dukora ubukwe si niba kwara nashize duhita dukora ubukwe. Waze wihutishwa niki? Ni ikibazo cyari imbere cy'amagambo nzoza mubwira nkayabura. Yageza mpamagara kera nk'abanujujwe ndi mu gitaramo kandi aba bacu baza bakeneraga ngo muganishe ukomeze ubabwire kayashaka nkayabura nayabura ngatera ikorasi nkamuririmbira tugasanga namubwira ati dufatire imboga baragiza barakoshanyije uko bubabura baye ati ntarwo ndiho nta magambo mfite yo kuzovuga amezi 3 umwaka atangazwa n'umuhungu utareta imyaka 3 wa uvugana n'umuntu mu gitondo na nimugoroba kuri sijimwe kuri agagutereta n'iteme imwe ndizihinduka ugatereta none ibyo utereseje ukongera ugatereteje sino bishobora nuko birarangiraga turashakana tukora ubukwe bwiza cyane wenda tutaragera ku bukwe waruvuze ati jewe nabanaga n'abakobwa bandika amandiko nibona rizi nibonagaza mbona none urebye nawe mu busore nubwo batinyaga ariko hari nk'ibyo wagaza ati jewe nkunda umukobwa w'amaguru manini uteye gutya umeze gutya wewe warakundaga umukobwa umeze gute mbere yuko Imana ikwereka uwo aya ibyo zo kuvangwa amaguru nibiki noba ngiye kubesha usikintu nageza mvuga namati ndigikara Imana nishoboza zo ushaka umugore w'inzobe nuko cyo nagitekerejeho ariko ibindi ngo ameze gutya ngo agize gutya tabyo nigeze ntekereza ibyo. Uwo wasabega Imana we yari ameze gute kibintu umugore wawe wajaga imbere y'Imana nayo nasaba gusamana umpeze umugore uzompangura mu kugukorera tuzoshorerana mwivuga butumwa aka ntambere imbogamizi mu muhamagaro kandi yaramumpaye ntambogamire ngo ngiye gutarama ngo abaze kuko umugore zanibuka yaraje tumarana amezi angahe inama ngenda gutarama mara igihe kirekire nama ngenda ndahuruka ruguru ndagaruka mugikora ubukwe ngo mwari maze nk'igihe kingana iki amezi 3 urahuruka mu Minembwe ndahuruka neza mu Minembwe ndakata ku Ndondo genda namukanya n'abantu ntarinzi ndongera ndahuruka ariko nsesikara umwana yavuka umwana yaravutse yari hafi kuvuka gutyo none uwo umuntu wasabaga Imana ico gihe yarangije kubita ifoto gutya usanga niwe cyane turabana abana 4 mufite abana 4 mufite abana 4 nawe ejo bundi ngize gutya mu cumweru muri iyi minsi vuba hangaha bonye umukubita imitoma mu ikanisa umufasha waje ari hano natambuke tubanze yarama cyari gitumye umushimira kuriya mu ikanisa tazo nari mfite bari bavuze ngo bitanga ifaranga zo guheza igiterane cy'abayumbe zo kuja ngo mu Minembwe umugore wiwanje yamatera ukuboko hejuru abaratanze numva biranshimishije cyane
nico cama kivuga nama mvuga nayo ngiye kuja kubwiriza ndavuga ngo uriya wacu ngomba kumushimira mu gihe atekereje ubwo atangiye gutekereza gutanga ifaranga zikiyumbe ibintu byaciyemo nama numva ko umuriro uzamuka mu magufwa numva ngo we neza biranshi bwa mbere kumuhamagara mu bantu bangana kuri ariko nico cari kibiteye mbere ntiyabyumvaga kugira ngo wenda uyu munsi akore ku mutima wawe nka burya yarazumvaga ariko sinabonaga ko yotinyuka ngo abikore kabona ko afite isoni ariko none ngo bakubite mu matsa ya mbere baba batangisha ifaranga aza mu bambere numva kiranejeje kandi nari maze gutanga kwa mare nawe arahaguruka ngo aratanga uravuga ati njewe sinihangana nguhaye impanga umugore ubonye ko natanze agatekerezaho ngo nawe atange amaze gusobanukirwa ko gutanga ari umugisha kandi ari kituzanira ibyiza mu rugo rwacu ndavuga ati kamutambutse nanone tutambira Imana tunayishimire kubyo yakoze nawe nyarasa nk'ugifite isoni usa n'umugoye cyane umubwiye ngo naze mu byine yari yagize nk'isoni abantu bama bavuza induru kanisa ryari ryuzuye kandi bwari ubwa mbere abantu bigitengera kumubona ngo mvuge gutya induru yamivuga ariko aratambuka nyine kandi turatamba biteye ubwoba numva ngo we neza cyane muremera gift nambwira ati uranshimishije bikomeye nzo mu ruhame ndabivuze nubundi nije usanzwe birya nari narananiwe kera nubundi nije usanzwe ubikora kubera rino jambo nubundi ndi wambaye ubusa wambaye ihuzu zo kugura indi huzu nziza ihenze kandi nimara nyisoneshe uyambare kubera gusa kino gikorwa nubundi nayandura yafite si wowe uzuyagura nije uzuyagura ariko iyo nigifite ikintu ukoze kiranezeza aza guherekeza mu ivugabutumwa agushigikira gute aza nshigikira aza mu bantu baza baja mu ivugabutumwa bagatinda keretse none Pawulo niwe naza numva muri Bibiliya ngo umwaka n'amezi 6 ngo imyaka 3 naje ndi nzantinda ariko nta munsi uriya mugore wo mwacu arampamagara ngo ambwire ngo waratinze azambaza gusa ngo se kuratekereza kuzaza ryari kumva uzaza ryari kaba no mubwira ariko nta munsi arambwira ngo wagize gute arambohokeye mu butumwa cyane n'ubundi tuzoba turikorana nawe niko nabivuze abana nibamara gukura ari bakuru abimana izoduheza tuzoza dukorana nawe ubutumwa ariko azakora ubutumwa bwo gusigara n'abana akandebera abana akabagaburira abaje ku ishuri akabajana ku ishuri agakora imirimo yo mu rugo nanje nkaje gukorera Imana waruvuze tukitengera bwari ubwa mbere ahaguru tumeze gutyo none ivuga ubutumwa rya kitengera kuki naho mutajana turajana ariko bwari ubwa mbere mutambutsa kuri podium ariko ho aratarama arahaba ta kibazo none mu byo urebye mu ivugabutumwa ukora uravuze ngo uragenda ugatinda ukagira gute wenda ukuguceceka silence yiwe yo kuba tabikubaza ese biterwa no kunyurwa cyangwa nuko abona ntaco yo bihinduraho no kunyugwa kuko nama nkimubwira gutya nkimufiance ndamubwira ngo umuhamagaro wanje n'ubutumwa nawe aravuga ngo nico yari yarasengeye ngo yari yaravuze ngo Imana izomuheza umugabo w'umuyumbi ndamubwira ati coco tugisengera inshuro ya kabiri nabonetse ndi hano nzogenda uruvuge ngo Mana ushimwe kuko naje Yesu yarampamagaye nditaba kandi mpitamo kumukorera mu buzima bw'urugo kugenda ukamara igihe kingana kuriya ntaco bihungabanyije mu buzima bw'urugo wenda utanze urugero kuri Pawulo kandi Pawulo we nta mugore yagiraga ariko se mu buzima bw'urugo bw'umugore bw'abana ntibagukeneye kugira ngo umara amezi arenga 3 4 5 urana yakoze bushize hari umuntu wanditse ahantu mu kiganiro yamayandika ngo nza nkora ubutumwa ngo ariko unza ntaha ngo nsanga urugo rwaje se ngo komba nataye umugore
ariko ntaco namusubije n'ubu ntaco musubiza tansubiza ico warumbajije niko nakubwiye umuntu agira uko yahamagawe nta mbogamizi n'imwe ndabona kora inshingano z'urugo rwanje kandi mva mu rugo numvikanye n'umudamu wanje nije ukora buri kimwe cyose ndishura inzu yanje ndahahira urugo rwanje abana banje ndabishurira ishuri ukeneye umwenda arawubona umugore wanje umwenda akeneye arawambara ampeza friyos sinza mbona rero ukundi ivuga butumwa nogenda rikagira imbogamizi mu rugo ariko umuntu wagiye atagiye mu ivuga butumwa tagira imbogamizi mu rugo kazibazaho bikancanga wenda nawe azazigira ariko wagiye mu ivuga butumwa uru rugo ntirumukeneye aba bana ntibakeneye isapana minerevare uyu mugore ntakeneye umugabo we mu rugo apana kwishura inzu na rente kunkenera no gukemura ibibazo bafite kunkenera mu rugo kuko nabo nicaranye nabo nkaguma mu rugo tugatuza tukicara n'abana bogira inzara umugore yosonza yoshaka icyo kurya rero kunkenera kwabo gukuru gukomeye kumbona amaso ku maso ni byiza mu gihe kiri ngombwa ariko kunkenera nyakuri ni ukumbonamo icyo bifuza kijya bakeneye dukeneye kurya iki papa nkakibaheza dukeneye kwambara gutya dadi nkabibagurira umugore nkeneye kumera gutya mugabo mwiza kamugirira gutya icyo niho kumbona ko mu rugo gukomeye kuruta kwifuza cya kindi yakeneye akakibura kandi turi kumwe nawe umwana umwe ngo baramubwiye ngo ese ari umunyenga w'igare bamwitije bose ari umunyenga w'igare n'umuneke uratora iki mwana aratekereje arareba aravuga ngo nje noryo umuneke nicaye ku igare ese aba bana ntibaba bakeneye ise bakabona n'ayo mafaranga ariko presence y'uwihari hari n'ubundi barambona kandi bakabona n'ayo mafaranga ariko bambona ari uko igihe nihaye carangiye kuko mba ngiye kubashakira none se nkubusi ndi hano ntibabambona sinicaye turi kumwe nabo ariko igihe runaka nzongera kandi ngende tibombona uko bukeye nuko bwije ariko ndise kandi nkora inshingano nk'iz'umugabo zo mu rugo zikenewe zose kandi igihe cyose umugore yompamagara n'umwana ndiyo aho ndi bakavuga ngo barankeneye notega nkaza tibaraguhamagara ko bagukumbuye barankumbura tukavugana nabo kuri telefone kandi nanje mba mbakumbuye ariko hari uko umuntu aba yihaye tukinda umuntu agira gahunda yiwe ngiye urugero Kasarani ngiye Kasarani ariko sindarayo ndagaruka niko biba bimeze sinorarayo kandi napanze kugira gute kugaruka rero nanje hari igihe ngenda hatabaye imbogamizi yihutirwa ikomeye cyane kavuga ngo ngiye muri no gahunda zogaruka kino gihe bikarangira kandi nabibwira uwacu akagira gute akabyumva akabyakira umugore wanje yabyakiriye n'abana bakabyumva kuko turavugana n'abana kuri telefone umunsi ku munsi dukeneye kidadi kababwa nohereje nyoko amafaranga nabaguri seto kumva ko abana ari bazima n'umugore ari muzima aho nta wundi ugomba kuhinjira ubwo abibaza ku bibazo bijanye n'urugo ngo yataye urugo ntiyita ku mugore batuze bumvisha ibisubizo kandi uzogira ishaka nawe azoje kuramutsa urugo rwanje bitwinjize muri topic ivuga butumwa wenda ibyo urugo tube tubigarukirije aha ukunze mbese accuse cyangwa se abantu bavuga hano hanze bavuga ko wibasira abagore cyane wigisha inyigisho zibasira abagore igitsina gore umugore muzogira gute muzoja mu muriro mugira mini abantu meze gutya bisa naho ubatera ubwoba nk'abantu bazorimbuka kubera iki buriya butumwa sinza ntera ubwoba mu butumwa sindi hari shababu sindi mayimayi sindi umwicanyi nzantanga ubutumwa uko Bibiliya yabumpa tukagira ikibazo cyuko
ibo bashaka kumva ubutumwa nk'uko babyifuza twebwe tukabuvuga uko Bibiliya ibyifuza rero twabivuga kuri bigatuma bibabangamira niba Bibiliya ibivuze uko yabivuze ariko tugashaka ngo duhinahine tuzane akajambo ko jewe nabitangije mbikubwira umuntu agira uko yahamagawe ba Yohana ba Petero ba Pahoro intumwa nabo bageze batanga ubutumwa bitandukanye Yohana yageze aburira abantu ni mwihana uko niko bimeze ariko nanje ubutumwa bwanje nubwo bakunda kuvuga ngo bagore ariko ubutumwa bwanje si abagore ni abantu bose avuga ko bwibasira abagore bambaye iminwa yatukuye cyane bagize cyane ibyo umugore uza wambara mini si byiza umuntu w'umugore kwambara umwenda w'umwana kurumva iyo shusho kweli kwambara umwenda w'umwana umuntu w'umugore ukamubona afite abana 3 ariko mwahura nawe mu muhanda ugasanga umwenda yambaye si w'abana 3 yambaye umwenda nk'umwana w'umukobwa ukiyafiyanswa ukibaza itandukaniro ry'uyu n'umwana n'umukobwa biragenda gute ariko Paulo yabibwiye Timotheo aramubwira ngo abagore bakuru bafate nkanyuko n'abagore bato ngo bafate nk'abashiki bawe bivuze kuko hari itandukaniro ry'umugore mukuru n'umugore muto n'umwana umuntu akamenya uko yitwara mu kigero ciwe ariko ubu nyine ntawe ukimenya nta mwana nta mukuru nta mutoya nta mugore nta mukobwa bose ese tibizoba biri uko nibyo wanga wewe ku giti cyawe ariko bitari muri Bibiliya kandi nkubwiye ko Paulo yabibwiye Timotheo wahize byo kuvuga ngo yambaye ngo ihuzu Paulo se nigwereka Paulo yavuze ngo ntimukambare mini tuzi usoma igitabo habe no guteka kwa kabiri ho yararusha aravuga ngo umugabo ngo ntakambarane n'umugore Bibiliya y'ikirundi zivuga neza ikavuga ngo umugabo ntakambara impuzu y'umugore hari imyenda none umugore ntibamuvuzemaho bavuze umugabo ntakambara ihuzu y'umugore n'umugore ngo ntakambara impuzu y'umugabo kutarambara ikanju tubari mu kuyambara se yandi ikanu y'abayisilamu tumva ko ari abayisilamu nyine wewe uko waje hano muri studio ko bifitiye kutadodesheje ibubu wowe idodesha nzi twonga hano cyangwa umunsi bombona mikanju isi ndiyoshira hari umwenda w'abagabo hakaba n'umwenda w'abagore gusa ni ibintu tuvugira hano bisaba birebire uzosoma igitabo cyo gutegeka kwa kabiri hari igihe cyari cyo kwambara ikanju n'igihe cy'umugore cyo kwambara ipataro impamvu yabyo ariko uyu nguyu gusakamba ko bitamo ipataro atanze impamvu yabyo abenshi babyita ko ufokasinga kuri transformation cyangwa se kwihinduka ry'inyuma ufokasinga inyuma kuruta transformation y'indani guhinduka k'umutima urabasubiza iki nta muntu wohinduka inyuma imbere ngo hasigare tibishoboka iyo imbere hahindutse hazahindura inyuma kujya uzumubona gukinyuma niko abasa n'imbere nyabo hakika tufite imbaraga za mwuka wera zidashobora kukubwira ngo wambaye nabi wereka gusohoka mu bantu zikakubwira ngo wambaye neza washika mu bantu kabangamira abandi wamara ngo agakiza kari mu mutima katakubwiye ko wambaye nabi ntagahari ko bavuga ngo kwambara neza biterwa n'ibyo umuntu akunda ibyo umuntu ukunda ariko bitabangamira abandi bibabangamira bite babangamira gute none se umuntu utambuka yambaye mini kazigera ha cyangwa karambara umwenda kurabonerana mwabantu mwe ntawe mvuze mu mbabarira hari abasubiza hano muri comment mu kanya bakakubwira ngo ukareka kubareba ukareba hirya ngo bitakureba urebe hirya basohotse ndeke kubareba kandi bampagaza imbere none umuntu yo kuza imbere ukamubwira ngo erekerayo ngomba kukurebaga uri imbere niba wawe uririmba ndakureba yarabivuze Paulo ngo no mu myambarire yacu hagomba kuvuga ubutumwa imyambarire yacu yonyine itanga ubutumwa
abaza bisiga iminwa kuri uwo mugore wawe yisize nka make up yakubise aka make up uwo mugire azabyisiga ariko ni kimwe n'abariye. Hari umugore nabonye avangwe se ngo umugore wawe ngo baravuze ngo azasiga inzara ngo kuzo utubwira ngo umugore wawe ngo yarasize inzara. Tinanunda aco ni kibazo arabizi zambi mubwira niba hariho umuriro wo gusha muzoshana hivyo gasi sivyo zoshikaze mu ijuru ngo Imana mvuga ngo nimukagwereka ngo naja na declaration ba mu ijuru kwinjira mu ijuru ni giti n'umuntu ku giti cye kintu gusanzo ko nukumubwira ubutumwa kabwira n'abana banje ubutumwa ariko umuntu namara kumenya Kristo wiwe kwinjira tagushika ngo mbwire Yesu ngo nasize umugore Yefu nawe azasiga make up hazasi ntiwamubonye ntavuga ngo wabonye agasirimu nabonye video yantizi kwereka ni yaminwa ko ry'abantu kuje baza bakoza n'iminwa bakadobekamwo mugani niwo uvuga ngo badobetse ngo asa nabakubise umunwa mu ishupa cyane zana bikora iyo ndanahari kagira uke nkabona amafoto ta kibazo bikora umenye gusa kuko uzosha umunsi urari ibyo se aho amanga ngo nimbanze ibyo ndaco bimbwiye muzovuga mucoke ngo nimbwire umugore wanje se wowe kiza ubugingo bwawe urekuriye kiza ubugingo bwawe urekuriye nawe natabukiza muzobana nta yandi makuru mwihane ihane reka kwita ku caha ca mugenzi wawe wowe kiza amagara yawe numara gukiza ubugingo bwawe uwanyu nahindukira nawe asante nadahindukira biramureba uwo ngubwo abantu mwibaza ivyo bibazo biri mu bibazo bimwe abantu bazi ko tugiye kuganira bambajije ati ni gute atuvuma abagore ko tawe ndavuma ni Bibiliya bivuga baza baje kubaza Bibiliya sinagiraga nabyinshi jewe ngo ndavuga ngo ibintu byinshi ngo mu Congereza n'igifaransa ayayi nzambabwira uko Bibiliya yavuze kandi ndababwira ikintu kimwe sinshoboye. Turirimbire kuri ya ndirimbo y'iminsi y'imperuka. Hari indirimbo ukunda kuririmba kandi abantu bakanayikunda nkaye turirimbireho. Iyihe se Afrika yuzuyemo ibibazo, Aziya yuzuyemo intambara, Uburayi na Oceania ngo imiruhira barembeje, Amerika nayo si paradizo, Afrika yuzuyemo ibibazo, Aziya yuzuyemo intambara, Uburayi na Oceania ngo imiruhira barembeje, Amerika nayo si paradizo. Ni ukuvuga ngo ko turaje Burayi tukaja muri Amerika tukaja he, ariko ico tumenye si muri paradizo, dutegereje ijuru. Naho indirimbo ngo y'imperuka wa mugani wawe ukwiyo yose y'imperuka si yo kuburira abantu, kuvuga ngo imperuka keretse mushaka ya yindi nyine izivuga ku bagore wa mugani wawe ngaho bari kona numva nkacu warugamisha kurananirwa kubihurutsa neza ngaho yiririmbi izivuga ngo wafashe inzara zawe uzihindura amabara, umusatsi wawe wawugize ubwoya we, ibitsike by'amaso biyaruza inzembe, iminwa yawe myiza wayigize danje we, amatwi yari meza ongera wayandi ngo imyenda ya kigabo wayigize iyawe we, amatwi yari meza ongera wayandi ngo imyenda ya kigabo wayigize iyawe, urindushi 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 muzindi we, urindushi 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 mubandi we, urindushi 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 muzindi we. Bagumana ku kavensi konye
hano hari ikibazo rero c'abagore n'ubundi ndabakomeje kubera ko bari mu bantu badukurikira benshi kandi bazababaza nk'izo bibazo baravuga ngaho bagutumye ngo kubera iki uza wibasira abagore iyo uvuga ngo abakobwa ngo basomana ngo abagore batwite ngo abagore bagize gute ngo batewe amada ese bazabyitera bazabasoma bonyine ni umugore usomana n'igiti ni umugore usoma mugenzi we bigenda ariko nza mbavuga n'abagabo n'abantu gusa baba bashaka gucagura bakabishura ukundi none se nyine nawe kuravyumva ari umugore uza wisoma taza asomana n'umugabo atari ko mukabwira abagore gusa mugasiga babateye amada ababasambanyije tuza tubavuga twona bamenya twokora list bagamije iki ni mureke icyaha reka icyaha wa mugabo we reka icyaha wa mugore we reka icyaha wa musore we reka icyaha wa mukobwa we sanga Yesu ni umunyembabazi arababarira akeneye ubuzima bwawe ntabwo dutanga ubutumwa bw'abagore dutanga ubutumwa bw'umuntu wese ukora icyaha ngo ahindukire. Evangeliste Rwiyereka ubu tuganira hano muri Kenya si ibanga kuko biri gusakuza cyane abagabo batera abagore amada hasigaye hari imbuga z'abagabo n'abagore basambana hasigaye hari ibintu biteye ubwoba bijanye n'ivyo ngivyo kandi bijanye n'ubutumwa uri kuvuga n'ubu nyine ariko iyo bigize hagaragara abakobwa kuko nibo batwite ariko bafite ababateye inda hari abapasteri bavugwaho ivyo bintu ivyo mubivugaho iki nk'abakozi b'Imana ivyo ntaco no bivugaho kirekire ni siku za mwisho ni iminsi ya nyuma Paulo yarabyanditse aravuga ngo ibihe bya nyuma ngo bizaba biruhije cyane aravuga ngo abantu nkunti bazoba bagikenera ngo inyigisho nyakuri ngo bazoba bakeneye ngo inyigisho ngo zihwanye n'irari ryabo ngo batifuza kumva ijambo ry'ukuri ngo bifuza kumva ibibanezeza ino bihe rero turimo kumva ngo umushumba cyangwa umuvuga butumwa cyangwa umuyumbe yakoze rino bara ni ibihe bya nyuma turimo nukumigwa taco no bivugaho nugusaba gusimana data yo mu ijuru ikadushoboza ico cago cinjiye mu bantu iyo shitani igasohoka ariko Imana itugwanire none kuki abashumba abayumbe bakoze nk'ico kintu badakemewa ngo mubakemeye mu buryo nk'ubwo mukemeya nk'iyindirimbo maze kuririmbira abantu gukemeye agani ko kwabaye ikibazo kandi mwabimenye kandi mwabyumvise kubwiye ngo gukemeye niho byabaye ikibazo umuntu asigaye avuga intambara ikaba na hano sinoruha mvuga naje gusanga gusa ubutumwa bwanje gusanga na Bibiliya Yesu Kristo nta munsi yigeze avuga ubutumwa ngo bamukunde yageze avuga bakamutera amabuye kandi nta kindi ni ukuri yabwiraga abantu ariko rero twavuze ukuri abantu ntibagukenera mu gihe rero badakeneye ukuri mubahe ikinyoma oya je sinotanga ikinyoma reka barebe rero bizokurikirana nuko banze kumva ukuri iyo winangiriye ukanga kumva ukuri dore ingaruka zabyo ni izi ngizi z'umwami uvuga ngo abashumba bagize gutya abayumbe bagize gutya none se niba uri umushumba udakeneye ko bavuga ubutumwa bw'ukuri mu kanisa ryawe nuko ubuzi ko ejo bundi hari ibintu uzajamo bisa n'ibyo ngibyo izo ngaruka rero zizoza zitugeraho none abavuga butumwa n'ubundi ndabagaruka kuko niwe turi kumwe hano n'abayumbe hagize igihe hari amagambo hacicikana y'abayumbe bagiye gusengera abantu uvuye hano ugiye gusengera uje mu rugo rw'umuntu Imana yabatumyemo abo ngabo nibo bamara bakavugwaho gusambana muri rwa rugo kandi bagiye bitwaje igihe ko bagiye gukurayo cyangwa se ikindi kintu byo mubivugaho iki nk'abayumbe n'ubundi bakora uwo muri ni byabihe nyine bya nyuma nkubwiye ngo aho umuntu atinyuka kuja gusengera umuntu yamara gashika kamuterita ni ibihe bya nyuma n'isi tugejeje kure turi ku iherezo ryabyo kizoba ari byo bituma abagore bamara bakavuga ati kuki rero baje kudutuka ntibatuka umuyumbe waje kubikora ese bo baza babemerera iki kwemera ibo babasabiye iki kwa umuntu usaba kandi bahetse umuntu basabye afite uburenganzira bwo gutanga cyangwa atatange bagiye babimba
bazabaherike ariko wenda tuvuge ngo bagize intege nke cyangwa bo ni uko ameze ariko uyu muyumbe waje witwikiriye ijambo ry'Imana niwe turiho kuko turi ku butumwa wowe n'abadayimoni n'abadayimoni ayo ni amapepo umuntu wogenda atwaye bibiri yashika kayigerekaho hejuru yo gusambana siwe n'abadayimoni baba mukoresha ni amapepo cyane mwabimenya aha niho ndi mwamara kubimenya mugaceceka aho ndi duceceka tuzatubivuga baza batengwa abo bantu ko ntabo tuzatubona aho gasi muri kayanje some Pawulo yandikira Timoteyo kubijanye n'inshingano z'amaparuwasi yaramubwiye ngo umuntu nakora icyaha ngo uzomuhanire mu muhame gw'amaso y'abantu ngo kugira ngo nabandi batinye bice bitanu umuntu nakora icyaha Timoteyo we uzomuhanire mu ruhame rw'abantu kugira ngo nabandi bazotinye ariko gubunyine sararange ntibagitenga bagitenga nuko amajana umuntu akamugurira capati cyaka kikaba kirarange kandi cyandi kizaye kugwaho na capati cyangwa akavuga ngo numvuga naje ndakuvuga none se wogera gute cyangwa se pasteri aratenga umuntu nawe yagikoze wenda niba ari byo ariko none kuki iyo bije muri media cyangwa byavugwa n'abaturage hano hanze bisakuza bakavuga ngo abantu ngo wenda bagatukwa bikagenda gute kandi bihari gusa media zaje ubu nyine wenda wowe uri mu media nyine ugenda ubwira abanyu bari hano bari kumva babwire izi media zakabisha ko zirabesha nari mfite igitekerezo cyo gufungura nanje ariko ko ndagenda mbireka ziri kubesha nta butumwa mwamudu media siyo ariko bari kureactinga ku bintu bihari ari ibintu bimwe byabivugwa bidakwiriye ariko bihari bidakwiriye byogenda bigakorerwa ahantu bikarangira hehe iyo mu rwihisho ngaho mutanga inama mu babwire bari hano aho baje kubikorera mu rwihisho ni siho ibyo byaha byabereye mu rwihisho aho nyine babikore babigirire mu media se n'urwihisho ko media ari ku karubanda abantu baratandukanye umuntu agira uko abyumva nuko murayishinja iki niki mushinja media ivuga itarija kuko abantu ko barirukira ifaranga kuruta gusenya umuntu akaba yokora ikintu kibi akakivugira kuri YouTube kugira ngo akunda kurikiranwe ayinjiza amafaranga ariko atagamije gukiza ubugingo bwiwe ntaco bimaze ariko yavuze igihari cyangwa yahimbye bari mu guhimba hariho ibihari nyabyo ariko hari n'ibindi birimo kwama bihimbwa akamare mikintu kitahari kitanabayeho gituma abantu basakuza bareba uko kimeze kugira ngo akunda kurikiranwe anabone n'inyungu akama guhimbira ikintu kitakubayeho nkatwe twarago cyane murabigira mwebwe azama yandika ngo guyereka ngo arayavuze yose amaki mvuze yose sigaranyiki si ubutumwa sa cyangwa se ikindi ubutumwa nawe nabumara ibintu bimwe byo guteranya abantu ngo guyereka none ngo ntaca sigaje ngo ababwije ukuri kose taco nsigaje se nariko mbitora ni ibishimbo ariko kuri bo wakuvuze ni mwandika uko bimeze ukuvuga ko guhereka tanze ijambo ry'Imana nyuma y'ivyo ukuri konyine kuragenda gukora ibyabyo harike kuba kwa bikoze byose akamazana ubushize navuze antu akamashiraho inka uyizanye iruhande rwanje gute nizaci barazinyaze unshize inka hamwe nabonye bazana imbwa bamabanzi kayimbwaho aho kumva bamwe tawomenye cyangwa bavuga igiheko bakakitereka cyangwa bavuga igiheko nta ukamona barazanye ibiki bama barona bonye amazana inkoko none inkuba murashakisha ariko kwezi ibi muzobyicuza muri mukurya ariko Bibiliya ivuga muri Yesaya ngo ubonye ishano wewe nguriganye utarariganyijwe ngo kanyaga utaranyazwe mbese ibintu bari mu kurya abantu bakarya ibintu batagiri bizobagaruka kuzozundiraho wahombeshera ikinyoma kidahari ukakimpompa mukavuga ibintu bitavuze
kugira ngo ukundi gusa cyangwa umuntu n'ingendamuke cyangwa umuntu akamata ukundi gusa cyo naje kugisobanukirwa umuntu yantutse mbese iyo ni mpemuke ndamuke sorry umuntu yantutse kuri YouTube cyo namaze kugisobanukirwa nagenda jana ninki bihe bitutsi umaze gukoraho wumva bigukozeho mu buryo ukumva nivuga butumwa urireka aya sinorireka abe niyo yotuka kazantukana n'umugore n'abana gusa naje gusanga igitutsi ari imbaraga kuri njewe biza binyongera courage kandi nakurikiranye umusaza Gitwaza aravuga ngo yaje kumenya ko mu bitutsi byiwe ngo hari abantu biza bigaburira naje rero ariwo zuba byaguriye soda nanywa hake ahangaha twari tuvuze ku kintu urumva bakuvuze hahise hakonkoboka abantu nk'ariya cyangwa se namwe mwaje kubwiriza ati muradutuka ariko muzobona Imana izobavuma abandi bakavuga ngo murahangara umukozi w'Imana nimba uyu mukozi w'Imana yakoze amakosa niwe twari tukiriho wa mushumba wa muvuga butumwa wa muyumbe wagiye gusambanya intama wagiye gukora amafuti wagiye kubesha umuntu wowe azibonera ishano hanurira umushumba wagiye gusambanya umukristo afite urubanza rukomeye umuyumba wagiye gusengera umukristo akamusambanya ni ibintu biri muri Bibiliya tubabwire iboga barayifite Bibiliya barabizi ni urubanza rukomeye sinokora ico kintu sino bwiriza umukristo ngo nimara musambanya umuhindure umugore nigisha umuntu ngo reka gusambana nimara buce mu gitondo musambanye winjiriye muri za ntege nke ziwe nuvuga ngo bagenda bamaze kumenya intege nke afite cyangwa yihannye bamenya amakuru ariko nyine nibihe byanyuma turimo ahubwo mwebwe social media mubanze mufunge bino muje ku musozi musenge mureke kwamamaza ikibi mwamamaza iciza mubanze mufunge zino zaje gukora iki zaje zije mu gihe cyo gutanga ubutumwa bukwire ku isi hose ariko mwebwe sico muri mukuzikoresha muri mukuzizana zaje ari zo kubaha ifaranga ariko ubutumwa bwo si cyane kuko ibintu bimwe muri mu gushiraho si iby'ubutumwa ni musenge mubwira Imana ngo Mana dufashe dutanga ubutumwa bwiza bukwire ku isi hose kubera iki abakristo mudafungura izindi abumva ko ibyo bidahagije bikosora ahubwo bakabitinya iki naco cyane mu bibazo ndi bukubaze kuki iyo tubatumiye izi ngizi ni platform media ubwayo ntaca hayari ifite media ni nk'icuma gikebera mu bwiyombi iburyo n'ibumoso biterwa rero nufashe cyacuma abavuga butumwa mukatinya cyangwa se mukanga aba bantu badukurikiye reka nabo mbabaze kubera ko ni kibazo nabo basubiza babavuga butumwa mugatinya kuza kuri media nk'ukuje ahubwo hakaza abandi bakora ibyo ngibyo kandi ya platform yarigenewe kugira ngo nawe ukosore biriya byari bihari nk'uko nyine ubivuze habe nawe kuza hano gusa nuko wakomeje kumpata sinari mbifite kuki rero mureka kubikora tuza hano icyambere ibyo muzamutubaza ntibijanye n'ibyo tubamo muzamutubaza mushaka penalty yico turi bukocoreho gituma abantu basakuza ejo kinteranye n'undi nasize hanze kukera nko kuja kumbaza mu bapasteri sindi umupasteri ariko urumuvuga butumwa ni mvuga hejuru y'abapasteri ninja gusohoka ari hanze intambarira ntabwo uvuga ku bapasteri bazima uri kuvuga ku bari kwangiza intama wabwirije abo bo bazosha nibo twari tuzo gushidikanya turi kuvuga bari barekenzoza mbabwirira mu kanisa makanisa yabo ikanisa ryabo ririmo abantu batarenze 200 hano dukurikiwe n'ibihumbi hafi hari record numvishije ngo azomusanga mu kanisa ki nari ngiye kuyiplayinga hano ndayifite hano nari ngiye kukikubaza ariko Imana ishimwe kukiza ari benshi tibyari bikiribza nenge kuvuga ngo iyi record kugira ngo bititwa amagambo yawe bereka bazabasanga mu makanisa ndayiplayinga uyu mugore yarasambanyijwe kandi n'umupasteri ati rero ubwo wanze iwakeneye ngo bakure mwinda uyu mupasteri aramwihoreye noneho ati rero ubwo wacecetse nzagusanga mu ikanisa no mu wawe oye uriya mugore naje banywereje nayumvishije yamashije
yamashije none ariko nuje hariya kubwiriza utukuriya mugore ni umumenya watwise agakuramo inda uwayimuteye ukamusiga sinobikora ngomba kubabwira bose ariko ubonye ishano rikomeye ni pasiteri niba uriya mugore uzo yavuga ari byo ayi bitangaza pasiteri wa Kasarani pasiteri wa pasiteri wateye inda none agiye kugereka inshuro ya kabiri ayikuremo aha kugira ngo batamuvuga Imana itabaye kandi uyu mugore yavuze ko yatandukanye n'umugabo uyu mupasiteri urumva yinjiriye mu ntege nke z'uko umugore adafite umugabo yatandukaniye iki n'umugabo n'umugore izo ntitubizi sinanamuzi numvishe audio nkuko nawe wayumvishe nabyo bagomba kubimenya gusa tuzosanga uyu mupasiteri abifitemo uruhare byo naho ibyo ngabyo nankubwira nizo nagwaye urugero ndakubwira ngo ni bamwe baza bavuga ngo se nigishije sinabwira ngo mbwira umugore wanje gusiga inzara pasiteri abatunze bibiliya abaza bahameza ariko ubuzima bwe niba bugendana n'icyaha azarimbuka habe n'ubwo zo bubakira ikanisa rimeze gute azarimbuka kandi azasha kubera kuko ibyo akora mu mwijima kandi yiyitirira umuco izo tidufite hano ubu nyine igihano cyo kubahana ariko hari aho bazohanirwa abantu rero naho naza mvuga ngo bibaza kuki abantu urumva mukemeya nk'uwo niba muvuga abantu bama bavuga hano ejo azoje hanze uyu mugabo ntituramumenya ngo ninde ejo naje kuri media mwaba mutangira kuvuma za media n'abandi n'ababivuze ngo bazabona ishano mugaza musa naho mufite nk'umuvumo hano ku ruhande mubasabira ngo Imana nibavume ngo akira wewe uravuma ndaho ngo bavuze umukozi w'Imana uri muri Bibiliya uri muri Bibiliya gusa nyine biragoye guhangara umukozi w'Imana na Bibiliya irabivuga umukozi w'Imana agomba gutinya uwo aracyari ariko ubu nyine uwo ni umukozi w'Imana abangaba ntibagitinya kwa ngo baracyatinya ni umukozi w'Imana uha usambanya intama yamenweho amavuta nubwo biriya byose byabaye yamenweho amavuta bagume bamukurikire zino ntama oya yawa intama wa uzirya horagira ibifuruka bijya horagira nimbwebwe horagira ibifuruka bijya nako horagira ibifura nkiwacu kundondo zahura nimbwebwe ukabisubizayo aho sino bishigikira gusa Bibiliya ivuga ari amavuta ntakundi twayagira ariko ishano ryo rihari azosha nashaka agire ko standatu ayakoza ayo marorego iherezo ni mu muriro gira ubutumwa utanga kuri aba pasiteri n'aba bari kubavuga ubutumwa ndanga kuri aba pasiteri aba bari kurya intama nibagaruke Yesu ni umunyembabazi niba Imana yarakugiriye icizere ikaguhamagara ikaguha inshingano zo kuyobora umurimo wawe kandi ikaguheza umurimo nk'uzawubazwa wamara ukaja kuwangiriza garuka numva byaba byarabaye Yesu ni umunyembabazi azababarira garuka uyobora intama nk'uzozihurutsa kandi nk'uzozibazwa kuko wazikoreye ibikwiriye ariko ureke gukora ayo maroregwa ngo wangirize intama utera umukristo inda umushigikira yikuremo ico ni kizira ayo maraso wawe uja kubazwa yareke ugarukire Yesu Kristo ni umunyembabazi bagaruke bareke gutuka media bamaze gukora ibyaha media ikabavuga ivyo byaha ahubwo babireke bareke ibyaha aho kugira ngo batuke abatakoze amakosa ahangaha wenda ninjire muri abangaba kubera ko ndi kuganira n'umuvuga butumwa niyo mpamvu nkomeza kubaza ibijanye nabyo mwivuga butumwa ryanyu abenshi urumva yavuga butumwa narimo mvuga hari ibintu mugenda muvuga mubwiriza wenda abantu batumvaho kimwe kurumva gutinyisha abantu gutinyisha abakristo aho kubabwira urukundo rw'Imana n'imbabazi zayo ko bogaruka bakihana hakaza mu iyo mivumo n'ibindi ariko wagasubira hakiyongeraho bano pasiteri cyangwa se abavuga butumwa basa nabagiye mu ivuga butumwa ariko bari mu kazi k'amafaranga pana akazi kiryo vuga butumwa
mbese ubona ko kwahindutse akazi mu bundi buryo kugenda bakuramo abantu amafaranga mubivugaho iki? izo ni ibindi akazi ko ni akazi jewe akankora kivuga butumwa ni akazi niko nahamagariwe niko nza nkora kandi iyo bibaye byiza nza nkarokeramo karya nkambara ariko si gatandukanye n'utundi tuzi. Uhembwa nande? Ukubwire ngo ninde? Imana yonyine izigenda icinzira. Simpembegwa kuri aya matariki ndahembwa n'ubu nyine wompembe. N'ubu nyine wonkurikirana yompembe. Duhuye n'umuntu yompembe niko guhembwa kwacu. Ariko nta mushahara ngira w'ukwezi, nta mushahara ngira wo kucumwe. Ni Yesu wenyine. Nigeze kumva uvuga ahantu ngo wagiye kubwiriza baguha amafaranga, uravuga ngo batanze menshi none baguhaye make. Abara yawe cyangwa nayi kanisa wenda mudukiranurire hano. Iki narakivuza kenshi singisubiramo. Narakivuza. Nje sinumvishe igisubizo. Ntabwo tuja mu butumwa tugiye gushaka amafaranga. Tuja mu butumwa tujanye ubutumwa. Iyo dushite tukayabona bakayaduheza. Utayasabye umuntu tawe nayasabye. Bayampaye rero namahoro. None kuki bayampa? Ukashaka kuyaguma kandi arayanje. Se buriya baraye umuvuga butumwa kuko abapasiteri abakristo bafite mu rujije aho ngaho. Aya mafaranga yatanzwe mu itorero runaka Afrimedia. Sibyo? Amaturo aratanzwe yivuga butumwa. Iryo vuga butumwa ni wewe. Ubu nyine. Iri ni itorero ryawe. Ubwiye abakristo bawe. Ni muheze guyereka ituro ryo kumushigira mu ivuga butumwa. Bakarizana. Ni ryawe. Ntabwo wavuze ayo gushigikira itorero rya ivuga butumwa. Wavuze ayo gushigikira ivuga butumwa ryagwireka. Ni ryarwiyereka cyangwa nivuga butumwa muri rusanga itorero rifite. Aya ni ryanje. Je waruririmo ganje warijemo tumushigikire. Tiyavuze iby'itorero. Hariho iry'itorero akaba naje ku giti canje. Wari waje mu itorero. Rero niba nije wavuze. Kandi ubwo burenganzira ntabwo nashise ngo mbo gusaba. Ukabitekereza wenyine ukabigira. Kuki udashobora guheza umuntu ibyatanzwe. Kandi nabyo niba ari iby'itorero biheza itorero. Ariko niba wabisabishije ubisabira nyirabyo. Umukristo atanza azi ko ari njewe ahaye. Bwaca ntamenye ko ari njewe wayatwaye. Sibyo na amakosa. Kubwo icyambere sinagusabye. Wewe wenyine wabitekereje. Yagutumiye kugira ngo uzutangishe ifaranga. Tone rero kugira ngo uzimpeze uzitware kandi ari nje wazisabishije. Kandi uratanga raporo mu bantu baziguhaye kuko wazimpaye. Wenda ntabatangaho raporo niwe kusema wanyuma. Niye adatanga raporo ku bantu ariko mu ijuru ko baramubona. None yuri mwangiye ngo risigarane ndagiye ijuru n'ubundi ntiryamubonye. Tari arisigarane kuberike. Urari mwaka. Ntari impe nijyanje. Nari gumana ntigiwe ganari gumana. Sinja kugwana ngo ari impe. None ugiye ahantu ukabwiriza ntibagwira ico baguha. Ntibaguhisada ntibaturisha iryo turo. Ejo wosubirayo. Si hamwe si habiri si hatatu. Kandi tuja. Nakubwiye kuko tuja mu butumwa ntabwo tuja gushaka ifaranga. Si hamwe si habiri. Rakoze. Hanyuma ikindi nukuvuga ngo irivuga butumwa mukora. Kuki murikorera mu makanisa mukagenda mukamara amezi 2 3 4 muva mu ikanisa rimwe muja murindi muva murindi muja murindi mukava murindi mukaja murindi kandi amakanisa tuzi ko arimwe abantu bemeye bafite umurimo n'ubundi w'abapasiteri mwamaze kubashikiriza mwivuga butumwa wenda bashikirijwe abashumba timuje aho abatarakizwa bari. Ico ndacumva. Ya jambo nakubwiye ngo abantu bagira uko bahamaga. Birizi ivuga ngo bisarugwa ni byinshi. Ngo ariko abasaruzi ni bake. Abasaruzi bazabava semwe kanisa. Bazoboneka tutabigishije. Niko Bibiliya ivuga. Yampaye kasoma Yohana. Ndaza kubeshera hamwe kanisa.
ibisarurwa ni byinshi. oya uko mvuze Bibiliya ivuga ko umuvugabutumwa aza kubwiriza mu ikanisa cyangwa iyo umukristo amaze gukizwa ashikirizwa umushumba none umuvugabutumwa akakomeza agenda abwiriza hirya no hino aho batarakizwa rero dufitemo hariya mu kanisa batarakizwa ariko bari mu maboko ya pasiteri si wowe wamuvuga si wowe umaze kumuvuga kandi none urakumva atakeneye kwigishwa. Ndabaza nje kwigisha uri hariya uwo hanze arambwira ngo uwo mu nzu turasa nawe yambujije kwinjira. Ni rya jambo Yohana yavuze ngo abinjira mu rugo rw'intama batanyuze mu irembo ngo ni abajura. Hari bamwe bama binjira gusa batanyuze mu irembo n'abapasiteri se nuko none wakora ibyo ngibyo we kuramufata gute ko nataraciye mu idirisha. Naho ubiriya zo kuvuga ubutumwa buri muntu agira uko yahamagawe kuja ku ariyo abantu bagenda bakabwiriza. Je sindabigerageza zo kuja kubwiriza ku muhanda ngo nzana abantu. Sangerageza mu kanisa kandi baza bakizwa cyane bari mu ikanisa cyane. Hazaruha agakizwa no kuri YouTube yarakurikiranye ijambo ryanje ari kure cyane agakizwa. N'ubu mfite rendezvous y'abazoturuka muri Canada. Bansabishije ko nzobabatiza ndababwira ngo sinabatiza. Senzi nzobashira abashumba bagire gute babatiza. No kuvuga ngo abapagani rero bari mu ikanisa bari hose. Tukiri ku isi biragoye. Reka wenda nkore ku tuntu n'utundi abantu bagenda bibaza ku tuntu wenda kwivuga butumwa wagiye utanga nta message ugenda utanga hirya no hino. Ati hari igiheko twagiye mwivuga butumwa mufata igiheko kivamwe ifaranga. Byagenze gute bidusobanurire mu buryo burambuye tuzumve. Ibyo ntabyo mvuga. Urabiduha mu buhamya ntabyo mvuga kandi narakubwiye tuza kuganira nawe tukambaza ibibazo bizotuma ibintu bizana kerere na kerere ahubwo ibiko birasubiza ibisubizo biri mu bantu. Oya ntibaza abanyugwa narasubije narahaza nongere mbabwire gute ntiba ninde munyamurenga utazi igiheko hano uri gusubiza ibihumbi hafi 100 hari hazagukurikira abantu ninde utazi igiheko ariko bamwe banabifite ariko ntituzi ko kiva mu ifaranga aho ngaho niho izo ni imbaraga zima no gukomera kw'Imana. Rero ico kintu cyanteje urusaku rwinshi sinogisubiramo. Umuntu ataramenya kuko imbaraga z'Imana zishobora guhamagara ifaranga akabona kuko imbaraga z'Imana zitobishobora gute umusobanurire gute ko tugoye harabumva ko ari imfasha nyigisho bitari byo bitabaye gufasha inyigisho siko ndigisha teorosha cyangwa na amasomo asanzwe ni mate physique. Tamfasha nyigisho nariko ntanga ubutumwa mvuga ubuhamya uko bumeze. Rero abantu badashobora gusobanukirwa uko imbaraga z'Imana zimeze ngo bamenye akabona kuko Imana yohamagara igihe ko ariko itohamagara ifaranga uwo muntu ari kure. Kubera iki Imana yahaye abanyesiraheli Imana cyageze Imana uramanu bakarya cyageze yamagara inuma zikava mu bibira zikaza bakazirya. Imana yahamagaye inuma ihamagara amani ihamagara ibintu zose yonanirwa guhamagara $50 ariko kubera ko bene wacu turabapinzani tugoye cyane no kumva bigatuma bishidikanyaho. Umwe yaranyandikiye ngo nanje ngo nimuhamagarire ngo izo faranga nawe tuhinduka igihe kurebe ko tutaguhamagara bipepo urebe ko tutaguhamagara imbaraga zikavamo baragoye ikanda akaja muri izo zose aziko yarabibonye ari naho yabonye babikora habona hariho imbaraga z'Imana zihamagara igihe ko wenda ikintu runaka ariko kubera gukunda imanza no kunda tera imbere bene wacu no kudakenera kundatera imbere tizo dukenera gushigikirana akaba yo kumva ahubwo yo mfosinga mu kintu kibi kugira gusa kudatera imbere ariko tibzokunda tibiza bikunda kubera kuko hazaho abantu bagera ariko hagakoraho Imana. Imbaraga z'Imana zirahaba zohamagara igihe kuzigahamagara n'ifaranga n'ibindi byose. Nubwo dusangiza buke ku buhamya bwawe cyangwa se mwivuga butumwa mukora n'ahandi mugenda mubwiriza ku bintu mumaze
kubona n'amaso. Urabona hari abantu batabona ibyo bitangaza, wenda uyu uvuga nuko wenda batabibonesheje amaso cyangwa se ashaka guhinyuza. Ariko hari ibindi ngenda mbona kandi nigeze kubona uvuga ngo hari abantu mwarimo musenga musengera umuntu ntiyakira, Imana irababwira ngo ni murye ngo arakira cyane. Dusangize nko muri testimony ngizo tugana ku musozo, Imana imaze gukoresha mukabona bibona n'amaso ibitangaza bigiye bikomakomeye muri rivuga butumwa mukora cyangwa se bibonye mukiza. Iratubwira ngo tuje kurya turarya umuntu arakira. Inzira z'Imana, Imana izikoresha ibinyantege nkeya kugira ngo yereke Satani ibinyembaraga byayo ko bidashoboye. Igakorera mu kintu gitoya kugira ngo yereke ko shitani nta kintu ishoboye. Imana izikubwira ngo tugiye gusengera ko umugwayi aragwa, kamubwira ngo nimwakira amande ko mumuheze yihagire. Tumva kwicara ikintu gisuzuguritse weze umuntu urupapuro ngo niyoge bashere banzeho ngo nagoge yaragiye mu bitaro bikananirana kumubwira gutyo umuntu utumva Imana abavuze ngo uramushinyaguriye, umuntu udashobora gusobanuka. Ariko Pawulo yabivuze neza, aravuga ngo ni ibifu by'ububwirizwa ngo ariko bifite umumaro. Ukamuheza amandiko akayonga agakira ingwara igakira. Mu bitaro yaravujije yaragiye bikananira agakira. Uwo nawe twariko tumusengera yaragwaye maze igihe kirekire agwaye. Tumaze iminsi twadusenga turi mu ihuduma, Imana iratubwira ngo duhahe turye umugwayi arakira. Tubivuga abo twari turi kumwe bagashaka kuvuga ngo ni inzara, wenda tumaze iminsi mu mafunguro murashonje. Haza abandi bantu kudutaramira ngo bashike nabo Imana yituba message kwakunda. Turahanga tumare kwaha barateka. Igihe tugiye kurya wa mugwayi aravuga ngo karumva afite isase. Baramuteruye agiye kuruka, ashikararuka araruka pe. Mari kuruka yamatubwira ngo arashonje. Twasangiye nawe byabiryo yaragwaye igihe kirekire. Dusangira nawe byabiryo ya mata baguze biki ni wabihereyeho byose. Arakira n'ubu ni muzima. Dusangize nko ku bindi bintu nk'ibyo wenda kuba nubwo hari abapinga ariko hari n'abakunda ubwo buhamya. Ubwo ni iby'Imana se bijya biza bikenera ngo umuntu abivuge ya igihe cyabyo cyashe. Nayo bahise bagura gutya uzubura uhera. Ariko nyine biri mu gitaramo bigafunguka bikaza umuntu nyine azabivuga. Kandi kenshi njewe bino sinkunze kubivuga kuko abantu babifashe nko kwiyamamaza. Umuntu yabivuga gutyo ukamubwira ngo ona amatelefone yo hanze arahamagaye ngo unanje uzonsengera ugire gutyo. Aya hari umuntu umwe wigeze kumbwira ngo we ngo akeneye ko nza gushamburiya muyo ngo ntakeneye ko nza gusenga. Ndamubwira ngo sindi umupfumu. No shamburiya ruko nagize gute na sense zaboneka bigakunda. Rero sibye kwikonje ubunyine ushamburizi yanje ni muri Bibiliya. Ni byanditswe byera. Tukiri muri ibyo byo gushamburiya no gukura ibyo bintu mu mazu y'abantu no kugira gute, benshi babibona nkaho abayumbe babatera ubwoba. Baraza bamara kuza mbese babaremyemo ikintu cyo guhora basa n'abagaruka ninko kwimura Imana noneho bakamasa nkaho abaturage nibo bakutse imitima. Abantu barahabutse cyane. Abantu bonyine ariko ntabwo barabayumva. Na abantu ntibaza bene wacu tugira kwizera guke. Uzumusengera niba uteretswe ntazanyuko. Nabo baza batera bamwe kubesha batari bafite no kubesha. Hakama umuntu nigeze kuja gusenga mu nzu y'umuntu aramperekeza iwe n'umugore wiwe. Wese uko ntacu Imana yavuze. Tipi timwanyu haracicetse. Aramperekeza ngo shika imbere ngo pi kino ukuri ngo tugende umugore araseze umugabo arasigaranye ngo twigire imbere ngo none se ngo ntakumana yawe yewe ushaka kumzazamo ijambo niritaba kibazo tacu Imana. Abantu rero nibo bonyine bagize
kuki rero bigeraho abavuga butumwa bagera nkaho cyangwa se aba bayumbe akaba yo kwemera kubesha ico Imana itavuze abo rero nabandi niba abandi bakeneye ibyirari amarongo sinobwira umuntu ikintu ngo nkunde munezeza Imana itavuze kuko sinotinya umuntu aho kareka gutinya Imana tinya Imana kuruta gutinya umuntu. Murakoze cyane tubashimira umwanya wanyu tugana ku musozo. Nizihe challenge cyangwa se ibibazo imbogamizi muhura nazo muri uyu murimo mukora? Imbogamizi duhura nazo murimo dukora ni nyinshi. Ubutumwa buragoye kuko wabivuze kuva kera. Kuvuga ubutumwa mba mfite urugo rwanje ngomba gukurikirana abana n'umudamu ko bameze ibintu byose uko bikora. Ariko kandi hariho nahagukeneye mu butumwa kandi ntabwo ari lazima ngo bujemo. Rero biba bigoye cyane bigasaba amatransport amatika amafaranga kuko wabivuze hamwe ugenda kabisa warateze amatike yawe ukagenda ugasubirayo gutyo ariko ukabyihanganira ni ubutumwa. Ariko Imana kubera kuko ari yaduhamagaye atari twe twihamagaye izima rikadushoboza ikadushigikira akavuga ngo Mana ni wowe ubutumwa tuzatubufungirwamo tuzatubutukirwamo uri mu kubona kuri YouTube n'ibiki byose ariko umuntu agatuza kubera kuko nzi ko hari ico ndi gukora kitari cy'abantu ahubwo kiri ico Imana yantumye kacihanganira. Sushikamwe ko umuntu akwandikira message ngo ntuze umfasha uyu ni umusubiza biraje kuba na tamurate ntagufasha namaho ndukama umva ngwireka kubiri yazavuga ngo n'ubusazi biraho tugira imbogamizi nyinshi ariko Imana yaduhamagara ikadushoboza kuko ugendeye kubisiho wo tumuhamagara ariko zambona ntaco tumuhamagara umugore wiwanje akinshigikiye n'Imana mu ijuru kanshigikira zambona ntaco tumuhamagara. Bunyine utashe umugore wakakwicaza n'abana dore ko baranakura akavuga ati rero twasanze bidashoboka kuzoza ukomeza ibi bintu tugukeneye mu rugo woreka kugenda no wabwira tukabaza Imana tubaze wampamagaye tumubaze akazi wampamagariye karangiye yambwira ko karangiye ngahagarara kandi ndizera kuko Imana icecetse ndiyo ceceka ibigiye gakunteranya kuko Imana tiyo cecekizi kwizo ntambara ziriho kandi ngene igatuma ngirana ikibazo n'urugo kandi inkeneye mu kazi oyo Imana ishizemo umugore uwo mutima wo kuvuga ngo ambwire hagarika ibimbwiye ngo nawe hagarara ubutumwa bwawe kiye kuzamura abandi baje mu cimbo cawe ba Paulo baratambutse nawe batambutse setu kica. Yego urizera yuko mu minsi iza umugore wawe muzoza mujana mugendana hirya no hino batwiteke cyane cyo ni ikintu nza nsenga Imana kayibwira ngo uzomfashe nzoza njana n'umugore nibiba ngombwa n'abana bamaze gukura tugomba kujana mu buto cyane sanumva ubuzima bwanje n'umuryango wanje ari ugukorera Imana. Nukuvuga ufite Imana ikwizo makeup n'ibindi n'amakanzu ibazo bireka burundu kandi ari muri iki kinyejana abandi barimo ndazo isho nakigusubije azireke tazireke haraho yiteguye ibyo gatsibya n'umuntu mukuru n'umwana se n'umuntu mukuru makeup nayisiga nizo bintu byose akakora ibyo akora byose sikintu to mwemerera tiyo kwambara nini imbere yacu uwo mugira gute no ico ayambaye se yo yambara agasureje akagura indi ku munsi ya kwifaranga ni Jose Muhaga kamu ifaranga kaje kugura yokora aya
igihe kizogera Oya. hari mu kugera hanze Aya. tuba muri processes ndabizi abantu ko batangira ngo umugabo ngo umugore ngo agomba kugira uburenganzira n'uwanje so wanyu agomba kwambara neza k'umugore wanje c'est tout kandi azayambara neza iwe ntazayambara amapantaro aho umugore wanje tazayambara ipataro taniyo nigeze mubuza yaje ntayazayambara ndamubwira ati ungiriye ne yamenye ivy'ukunda naje simbikunda arabinkorera numva ndishimye kuko sinoza mesi pataro ngo nawe amesi tuzoshoka nani pataro nawe yanurindi ariko abandi bazambara na amahoro nta kibazo ntawe ngisi. Okay, dusoza renda mbaza aka kabazo nari kubona kabajije imbere ari nako dusoreza aho utanga ubutumwa buto abavuga ko ubu butumwa babona ari nk'ubuturage kuri wewe igihe isi yarahindutse turi mu isi iteye imbere ubu nyine ariko bakabibona nka wewe ari wewe wasigaye inyuma wasigajwe inyuma n'amateka mugani bavuga hari hakurya n'ubundi jewe bandeke ndacari inyuma bagende ibo bagiye imbere bageze kwa Yesu ubutumwa ubundi ubusitari bwa mbere bukuru n'igisirimu cya mbere gikuru no kumenya Yesu. Umuntu uzi Yesu ni umusirimu. Umuntu uzi ijambo ry'Imana ni umusirimu wa wundi uba mu mujyi wa mbere mukuru. Rero kuvuga ngo sindi umusirimu ngo ndigisha ngo bigize nta kibazo gusa nzi ko ndi umusitari w'umusirimu kubera ko mvuga Yesu Kristo. Amen. Yego hano dukurikiwe n'ibihumbi byinshi biruta abakristo bo mu rusengero rumwe bagenera ubutumwa. Icyambere ndabashimiye kubera kuko mwahisemo kudukurikirana turabakunda abo tuzi nabo tutazi tugira inshuti nyinshi zitandukanye kandi muza mudufasha muri byinshi. Imana yo mu ijuru izikomeza ibagirire neza baheze umugisha ibagura ubutumwa no baremera nta kindi mfite ijambo riri muri Yohana ibyahishuriwe Yohana igice cya 22 cya nyuma murongo wa 10 kugeza ku wa 12 haza haravuga ngo Yohana ngo ibingibi ngiye kukubwira ngo ntubigire izubwiru biri ijambo ry'Imana yo yaravuze ngo ntubigire izubanga ngo bibwira abantu. Ku murongo wa 11 rero hakavuga ngo uwezwa yezwe ngo nuwandura yandure ngo ukiranirwa ngo akiranirwe ngo nukiranuka nawe akiranuke. Ku murongo wa 12 hakavuga ngo ndore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Ubutumwa ngo ufitiye muri kano kanya n'aya masaha twatuvugana uzaza ntagitinze kandi azoza aje guhemba umuntu gusa ikintu gihari umupagani umukirisitu umuntu wese azohembwa igitandukanye n'ibihembo tuzobona ariko uzaza ntagitinze kandi aje guhemba ngo ahembe buri wese ibikwiranye n'ibyo wakoze. Icyo kubera cyiza nuko ukora neza ukazohembwa neza byozo dushimisha tubanye mu rurembo Siyoni. Ijambo niko rivuga Paulo niko yabwiye Baroma arababwira ngo abashaka ubwiza n'icubahiro ngo babishakishe gukora neza badacogora. Nta bundi butumwa ngo ufitiye uzaza ntagitinze kora neza uzohembwe neza ukora nabi uzohembwa nabi ariko nukora neza yapiga hodi kwangu mgeni yafika na kiniomba nimfungulie na nimemfungulia naona ni Yesu. Yesu karakomanga ku rugi n'umukingurira arinjira mu wawe. Imana heza umukisha nkuko aririmba yapiga hodi kwangu mgeni yafika akiniomba nimfungulie ninamfungulia naona ni Yesu na siku hiyo sitaisahau na huyu si mgeni ni Yesu Mwokozi sauti yake nzuri najua. Bwana sifiwe. Amen. Naringiye nko kunezerwa no kuririmba tumaze kumenyera umuntu akarimba uko bakubise kuri senti ugafata nkijwi. Yaravuze uyu ngo yaravuga ngo na uyu si mugeni ni Yesu Mwokozi.
aravuga ngo sauti yake najua. Si uwundi mushitsi, ni Yesu ubwiwe. Kandi ngo ijwi ryiwe ndaryumva. Muririmbyi niko yavuze, aravuga ngo warampamagaye mwizina naje nditabawe, warampamagaye mwizina we maze nditaba, warampamagaye warampamagaye mwizina we maze nditabawe. Yesu Kristo uko arahamagara ubuzima bwawe, abukura habi yifuza kubuzana heza, akabukura mu gitabo cyo kurimbuka akabuzana mu gitabo cy'ubugingo. Uwezwa yezwe, uwandura yandura. Kristo karaza vuba kandi azanye ingarurano kugira ngo agororere umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Ubwiza bw'Imana bubagereho buri wese Imana ihaze kwifuza kwe. Ufite ikibazo kimuremereye uyu mugoroba cyangwa se aya masaha, Yesu Kristo akubera igisubizo, kubera kuko turi kumwe nawe. Imana iguheze umugisha. Murakoze cyane, ndagushimiye cyane kubwo kwemera kuganira n'aba bantu n'abakunzi bawe. Benshi bagiye batwandikira bagushaka, kandi warukwiye gutanga ubutumwa kuri bagenzi bawe, abandi bantu bagitinya media ni yanyu, nayo muyibohoze nk'ibindi bintu byose mugenda mukandagizaho ibirenge bikabohoka, kugira ngo nayikoreshwe mu buryo bukenewe. Nimudukoreshe neza. Naje ubwo n'ubutumwa mbahaye kugira ngo mudukoreshe neza turoza, ariko uku nguko ubwirije abantu benshi, kandi ubwiye abantu benshi, ariko cyane kandi ndabaramukije. Abantu benshi baracatinya kuza kuri media, ariko abavuga ubutumwa, abavuga ijambo ry'Imana na media ni yanyu, na akazi kanyu kugira ngo nayo muyibohoze, muyigarurire, mureke kuyiharira abandi. Hari benshi dutumira rwose bagatinya, barimo abashumba, barimo abavuga butumwa, barimo bameze gute, baza batinya kuza. Mugende mubohoke, muyoboke media, muyibohoze. Iraruta iryo kanisa uyoboye, iraruta abo bakristo bakeye ushumze. Uze nawe utinyuke kugira ngo ureke kuyiharira abandi, kandi nimuyireka nyine bazayijamo. Rero ndabashimiye cyane, kugira ngo Imana ikomeze kubagenera ibibakwiye. Mwabanye natwe, mbibutsa ko muri Afrimedia Live tubakorera amafoto meza, tubafotora abantu bafite amakwe, abantu muri hirya no hino bapanga ibirori byiza, bifuza amafoto meza, bifuza. Iyi ni production house, tubakorera ibintu byiza kandi ku gihe. Turi dedicated kugira ngo tubakorere ibintu neza, sibyo gukeka. Abakiriya bacu mudukurikiye n'abahamya, n'abandi rero muyoboke, muze tubakorera ibintu byiza. Mushimira cyane kubwo kwemera ubutumire, kubwo kubana natwe, kubwo umwanya wawe, kubwo kwigomwa mwari muhuze, ariko murabisiga kugira ngo uyu munsi mubasha kuganira n'aba bantu n'ibi bihumbi byinshi. Mbibutsa rero namwe mudukurikiye ko mwari kumwe na Director Gabi, turi gusatira ibihumbi 100. Kanda aho hasi nimba utarabikora, nimba uri umushitsi nawe ndakwakiriye, kandi wisange muri umuryango mugari wa Afrimedia. Turi kuja kuzuza ibihumbi 100 bidukurikira, nawe wirubure kugira ngo dukomeze tujane. Imana ibagirire neza. Ijambo ryanyu mu bundi dusoze. Nakwe no kubashimira, dushimira TV. Imana ibaheze umugisha, mwakoze kudutekereza, ni byiza, ni by'umugisha, kuko hari ibigiye tuvuga hano bikagira abo bihindura. Mwarakoze, mukomerezaho. Ntabwo twanga kuza kuri kamera, ahubwo twanga ko tuza bamwe bakadukoresha nk'amakosa, ugasanga abajije ibibazo bitari ngombwa, ahubwo bizotuma biteza ibibazo ku bandi, ariko nta kibazo kiba gihari. Mwakoze kudutekereza. Imana ibaheze umugisha, kandi Imana ikomeze ibagure, iyi channel yanyu yagure, ibageze kuri byo mwifuza mubibone. Abayikurikiye bose ndabasuhuje kandi nabashimira. Mukomeze gukurikirana, mukore subscribe, comment na share. Batarabikora mu bigereho, ni byiza, kuko ni byiza gushigikirana. Icyo utarakora abandi bamaze kugikora, nawe nukigeraho bazogufasha. Imana ibaheze umugisha. Ngaho dusengera usoza, ubundi watura umugisha ku muntu wari udukurikiye, washe gusoza iki kiganiro. Ndizera ko yungutse byinshi, niyo mpamvu ageze kuri uyu musozo. Asande Mwami Yesu, cyubahiro n'ikibi cyawe. Dusabiye umugisha bene data badutekereje kugira ngo tubane muri uyu mwanya wa kino kiganiro, uhabwe icubahiro. Dusabiye umugisha bakurikiranye bose iki kiganiro ngo bagirire neza.
uhaze kwifuza kwabo, abari kubakurikirana bari mu bitaro ubahindurira ubuzima bave mu bitaro, abari kubakurikirana bagwariye mu mago bakire, abari kubakurikirana bafite ibibazo bitandukanye, babuze ico kurya, babuze ico kunywa, babuze ico kwambara, babuze aho kuba, uhaze kwifuza kwabo. Abari kubadukurikirana bari mu kazi utuzi twabo twagure, abari kubakurikirana bari mu zindi gahunda zitandukanye, uzigirire neza, uzigasanire, uziheze umugisha. Buri wese wabashe kudukurikirana, uwo wafite icifuzo gitandukanye cyangwa se gikomereye kiremereye ubuzima bwiwe, umurengero umubere igisubizo. Iyi channel ya bene data uyagure, uyigeze imbere, ubakuze kugira ngo nabo bakomeze batera imbere. Rero komeza utugirire neza, tugushimira ku byabaye, tukuragize n'ibiri imbere kugira ngo ari wowe data ukomeza kutuyobora mu izina rya Yesu Kristo twizeye. Amen. Amen. Murakoze cyane, Imana ikomeze kubaha.